Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. nawe mukiza uri mwiza mwami Imana ufise ubwiza bwagaeta urukundo rwawe n'imbabazi zawe ekana numwe yosarawe uri mwiza mwami Imana ufise ubwiza bwagaeta urukundo rwawe n'imbabazi zawe ekana numwe yosarawe uri mwiza mwami Imana ufise ubwiza bwagaeta urukundo rwawe n'imbabazi zawe ekana numwe yosarawe uri mwiza mwami Imana ufise ubwiza bwagaeta urukundo rwawe n'imbabazi zawe ekana numwe yosanawe uri mwiza mwami Imana ufise ubwiza bwagaeta urukundo rwawe n'imbabazi zawe ekana numwe yosarawe uri mwiza mwami Imana ufise ubwiza bwagaeta urukundo rwawe n'imbabazi zawe ekana numwe yosanawe uri mwiza mwami Imana ufise ubwiza bwagaeta urukundo rwawe n'imbabazi zawe ekana numwe yosarawe uri mwiza mwami Imana ufise ubwiza bwagaeta urukundo rwawe n'imbabazi zawe ekana numwe yosanawe wahozeho kandi uzahoraho ineza yawe n'ibihe byose muranangazwa n'imbabazi zawe nanye zibera mu kubaho kwawe wahozeho kandi uzahoraho ineza
ineza yawe n'ibihe byose muranangazwa n'imbabazi zawe nanjye zibera mu kubaho kwawe woseho kandi uzahoraho ineza yawe n'ibihe byose muranangazwa n'imbabazi zawe nanjye zibera mu kubaho kwawe wahozeho kandi uzahoraho ineza yawe n'ibihe byose muranangazwa n'imbabazi zawe nanjye zibera mu kubaho kwawe unezeza imitima wanaguye amarira unezeza imitima wanaguye amarira unezeza imitima wanaguye amarira unezeza imitima wanaguye amarira wahozeho kandi uzahoraho ineza yawe n'ibihe byose muranangazwa imbabazi zawe nanjye zibera mu kubaho kwawe wahozeho kandi uzahoraho ineza yawe n'ibihe byose muranangazwa n'imbabazi zawe nanjye nzibera mu kubaho kwawe wahozeho kandi uzahoraho ineza yawe n'ibihe byose muranangazwa n'imbabazi zawe nanjye nzibera mu kubaho kwawe wahozeho kandi uzahoraho Mana we ineza yawe n'ibihe byose muranangazwa n'imbabazi zawe nanjye nzibera mu kubaho kwawe wahozeho kandi uzahoraho Mana we ineza yawe n'ibihe byose muranangazwa n'imbabazi zawe nanjye nsibera mu kubaho kwawe wahozeho kandi uzahoraho Mana we ineza yawe n'ibihe byose muranangazwa n'imbabazi zawe Mana we nanjye nzibera mu kubaho kwawe maisha yangu nimpe nani maisha yangu nampa Yesu atawale maisha yangu nimpe nani maisha yangu nimpe Yesu atawale maisha yangu yote nimpe nani maisha yangu nampa Yesu atawale maisha yangu nimpe nani maisha yangu yote nampa Yesu atawale maisha yetu tumpe nani
maisha yetu yote tumpe Yesu atawale. Maisha yangu nipe nani, maisha yangu naomba Yesu atawale. Maisha yangu mimi nimpe nani, maisha yangu nampa Yesu atawale. Maisha yangu nipe nani, maisha yangu yote nampa Yesu atawale. Maisha yetu tumpe nani, maisha yangu nampa Yesu atawale. Maisha yangu nipe nani, maisha yangu nampa Yesu atawale. Maisha yangu nimpe nani, maisha yangu nampa Yesu atawale. Maisha yangu nipe nani, maisha yangu nampa Yesu atawale. Maisha yetu sote tumpe Yesu, maisha yetu tumpe Yesu atawale. Maisha yangu nipe nani, maisha yangu nampa Yesu atawale. Maisha yetu tumpe nani, maisha yetu tumpe Yesu atawale. Maisha yangu nipe nani mwingine, maisha yangu nampa Yesu atawale. Maisha yangu nimpe nani, maisha yangu nampa Yesu atawale. Maisha yangu nipe nani, Yesu kagendana omewezi kama yo mazi yawe, nimba warafomewezi kama yo mazi yawe, omewezi kama yo mazi yawe, nimba warafomewezi kama yo mazi yawe, kama yo mazi yawe, kama yo mazi yawe. Kwiriba mwami twaje kuvoma, dusubiza amazi tuvome, twaje mana we. Twaje kwiriba mwami twaje kuvoma, dudubiza amazi tuvome, dudubiza amazi tuvome, dudubiza amazi tuvome. Nimba warafomewezi kama yo mazi yawe, nimba warafomewezi kama yo mazi yawe, kama yo mazi yawe, kama yo mazi yawe. Nami twaje kuvoma, dudubiza amazi tuvome, twaje mana twaje kwiba, mwami twaje kuvoma, dudubiza amazi tuvome. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.